Di nya cekel HP nih video. Oke. Ada. Kai. Dirian karo watu ya krebuk lah. Kok seru banget. Ayo sit. Yung. Guys. Asu nyokot seru banget, parah banget, guys. Kamera lah. Parah banget tangannya kok. Ada pindang das, ada tempatnya ini melasi. Ini hewan. Dia berhak hidup walaupun sudah menggigit saya, guys. Bajingan metu gede larabat. Akibat ke memar. Nah, yang bisa ada bundel kok. Belutnya kok. Yo simbatin ke mesti nyokot ya, belutnya ya gue dicekel. Maning anu kulit. Doyan banget maring kulitnya nyong. Yakin. Nah, nyong jenis batin. Gelem nyokot ya belut wangane gue. Jempol sih. Lara ya. Gelem nyokot anu soalnya kecekel. Guys. Meleceh guys, tong guys ini. Nah. Kontennya dina ngobor. Wangane asat sih, mongko nyonggar konten ngobor maning sing dawak full ending. Kinor ya belute ya. Lele guys. Lele guys, tok cekel guys. Oke. Belutnya disimpan ke video maning. Di video maning cekel video maning. Lelene sih. Ora diwingkis katoke lah. Oleh dumbo ya, Pak? Ya, ora mati lora. Kang ngarepe. Maring gor sing jero ya ora gaya kena. Lihat caranya. Gramak nang sing jero malah kaiwak keman nggir lor. Juga. Oke. Growongan kuwi iwake man. Nggir lor kuwi growongan kuwi. Ning jero. Ora ana ngono. Ora nana man mengono man. Mesti genahan nang kene iki. Nah. Ini gemburi sih ngapa mungkin gari digramak kowe iki wake meleme nang kene kabeh kayane. Iya enak kok. Nang rong. Guys. Yuyu gemburi guys, yuyu jinak. Gue sugna mobil ya. Nah, gramak apa?
Ya kresek nang mobil. Gerdus kene lah. Tolong apa ora? Ya, wis. Aman. Oke guys, sudah dulu ya guys. Parah guys. Saya bukan manusia kuat guys. Guys, lele guys. Lele dumbo guys. Toksi pedingin ya guys. Orang bisa sambil harus dua tangan ini. Nggak bisa satu tangan. Oke guys, lele Jawa guys. Untuk nyokor kepatil guys. Pro player ya. Siapa penet? Lele Jawa. Ya. Ya gelem ora gelem ya ora matil. Mbok tapi pedumbo apa Jawa ki ketone ya Jawa wong kaya ki rupane. Duh, ki siapa? Ih. Dumbo ya Pak, apa Jawa? Jawa apa jumbo sih? Dumbo lah ya. Dumbo. Oh, dumbo guys. Yuk kita cari lagi. Yang oli cana ya guys. Oli cana guys. Cana guys. Black Army. Oke guys. Saya melihat seekor cana guys. Cana ya guys. Satu tangan coba ya. Apa man? Cana. Hah? Cana. Tutup. Ya. Aduh, nyong gegem apa ge? Tok untalangan lah, ora teh yang nyekel. Aduh. Profesional pengarah cana. Cana nggak menggigit, tapi susah dipegang. Itu aja. Kayak tamu. Saya berharap ada lele. Ternyata nggak ada lele. Hanya ilusi. Ilusi yang mengontrol pikiran kita. Yo. Oke guys, cana lagi ya. Limbada. Yakin ge ngelingsang sesore ke Kang. Nih. Labuh ngelingsang nyong. Nih. Labuh dadi lingsang maning. Jan oleh lohan barang melas ger goreng ora tega. Cunungnya gede-gede banget. Waduh, gue. Aduh, ora tega-tega nyong nyembelih lohan. Lohan main-main banget. Yakin. Sekilo punjul gue, meh 2 kilo gue tetimbang mau. Lele Jawanen barang kepatil guys. Asu. Orang video lah. Wis lah, oke.